Nyarugenge irafashwe umujyi ufashwe bugwate 11 b'abazungu bamurikiye Kigali. Yes, hejuru move it. Terekamo sensational. Mudera kibera kwereka ko rero kugeza ubu ngubu ari umukinnyi ufite amanota yose kurana n'ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yo gutanga passe mu kibuga hagati akayijyana ku ruhande, yatanze passe nawe atenjira muri box. Issa Djigui bagarura umupira, Mudera kibera akora control n'igituza atakubita raketi no kuguru kw'imoso. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport navo ko kiza cyane kibona niba ari ikintu gishobora kuba giha abanyarwanda ibyishimo kurusha ibindi bintu byose ni ikipe y'Inyanza. Iyi kipe yavuye Inyanza igafata u Rwanda utibagiwe n'amahanga, iri mu kibuga ikabona intsinzi ya mbere ikabona iya kabiri. Abafana bayo ntago bagusaba ibirenze, wowe batsindire gusa, ibyo biba bihagije. Ubu n'ibyishimo bikabasaga imitima, icyo ushaka cyose wakimusaba akakiguha. Ese aka kantu mwari mukazi? Iyo rero yatsinze u Rwanda, benshi mu baturage barutuye baba bishimye kandi banezerewe. Uzatinya ikipe meya ajya kuyobora intara y'Amajyepfo, abapadiri n'abandi bayobozi bakomeye n'abavuga rikijyana bakamusaba kubagarurira Rayon Sport yabo. Ifite igikundiro itigeze gurana busa, ifite igikundiro isa naho yaremanywe. Abareyo kubona Rayon Sport yabo yishimye nicyo kintu cya mbere kibashimisha kurusha ibindi. Muri irushanwa rya Sekafa Kagame Cup bamaze gutsinda imikino ibiri. Umukino wa kabiri batsinze ikipe yitwa Tusker igitego kiba ku busa kuri Kigali Pele Stadium.
uretse no gutsinda gusa. Iyi mikino uko ari ibiri bamaze gukina muri irushanwa rya Sekafa Kagame Cup bafite n'ukuntu bari gukina wareba umukino wabo ukabona uryoheye ijisho cyane. Uw'inyamirambo bakiraga umukino na ekipe ikomeye cyane yo mu gihugu cya Kenya, ariko ukuntu birinze kwirinjizwa igitego bagahangana nabyo bikarangira babonye 3. Ni akazi gakomeye cyane kandi bishimisha abafana bayo kugira ku ndiba z'imitima yabo. Icyo mbaza Rayon Sport mubona muri irushanwa rya Sekafa murayibona n'ubushobozi bwo kuritwara? Tuganire kuri iyi ngingo. Rayon Sport izatsinda Gor Mahia kuri Rayon Day. Ndabibona cyane. Urabona Rayon Sport izatsinda Gor Mahia? Ndanabona Rayon Sport gutwara Sekafa Kagame Cup kurusha APR. Ndabona Rayon Sport izajya mu matsinda ya Confederation. Ndabona Rayon Sport kujya kubera ko hari ingingo arusha Tarebo gutoza. Icyo nabo gishidika. Bahuriye uwo ngo finalist. Nta ingingo yatwara igikombe. Uretse ibitangaza byabo. Ndabona ubururu n'umweru butamirije igihugu cyose. Ndabona kamwenyu mu maso ya benshi kuva hakurya y'ishyamba rya Nyungwe muri rwa rurimi rwabo ruryoshye. Sport ba ikipe nshara winja isimisa abafana bayo donc equipe nshara kambona no kwegure ecerekezo kugera hejuru y'umusozi wa Mont Kigali bose barishimye. Iyi kipe ubanza harari y'Imana ku mugane w'ababandi kuko irakunzwe byo nta kabuza. So the whole country supporting this Rayon. Ferwafa support the Rayon. Kuva mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali n'abadiaspora bose intero nimwe. Aba bafashe icyemezo ntakuka bashyikira wa mwana wagize uti ukumva uzayifana ibyo kingana kugeza iswenyutse, ariko ndakeka ko itazaswenyuka nzakomeza nyifanye. Abariyo bose baramwenyura. Ngira ishema ry'u Rwanda kubona ikipe y'u Rwanda ikina umukino wa nyuma w'irushanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ibyishimo ni byose ku mufana wese ufana ekipe ya Rayon Sport. Ubu nta rugero Rayon Sport yaboramo koko. Zizimo gukora ibintu terye si competence. Akotse kabacuba bo buzukuru bose bo muri quartier bo babayabare. Ifite competence itego rwose. Ibintu byose birabivuye. Gusa ariko nibyo igeze kuri finale imeze nka Espagne. Igitego gusa nicyo yinjije. Yaherukaga kuri finale muri 98. Irawucyuye cyane ahubwo. Igeze kuri finale kimeze nka Espagne mu byongera. Ikibazo none akantu karenze. Agakipe kagiye finale kirakicirayo. Namwe to. Oya nubwo igeze kuri finale imeze nka Espagne itsinzwe igitego kimwe ariko tonze bitanu ntago abantu babyibagiye ko ari yabiri. Ariko yabiriye kari ukwayo kifite uko yabiriye. Yabiriye nayo ikomeje kwerekana ko impamvu yo kubirya. Kifite isahane yaririyeho. Muro gutinya gucyana Kiyovu. Neze ko irimira zitiranye. Rege bari icyatsi nakuryoro. Bara ry'icyatsi. Abaraye bariteguye nonyabye. Murera. Bategenya mu mahoro. Ariko bari n'ugundi finale izabera no. Ni mu mahoro nigomba kure. None se yari kumbi biruzura noneho cyara kabaye. Kabareba bafite umutoza. Hedera Fuente hari ingingo. Afite umutoza.
ahora afise pura. ese wamushinze iki ibintu de la Fuente akoze urabona ngo ntafise pura arayifise ikomeye cyane Afise ingene atunganya izi game zikina ingana afite ingene imikino ugeze ahubwo mfite ubwoba ko shampiyona nta kuntu byagira shampiyona gatari muhereza atari bayikina kuko zazimara Rayon Sport coupe nta kuba ngo bihari zitari buze Rayon Sport ikumbi igikombe natwe iki ngiki kama indi myaka ariko nka Sekafa yo mube mubizi ko ikiganiro nikirangira ndi bubasaka Sekafa Rayon Sport yitwaye mbere yo mu gutaha Rwanda Gerard urasaka Dizo na Fuad oya nunyobye mbere yo atangiye gutaha ikiganiro Fuad ari gutura imibi ndabasaka murera ariko kandi unasaka amasogisi yo ko namahirwe ntayo nambaye niba twarakomeye amashyi Panye Rayon Sport bavuze kuyikomera amashyi itsinzwe igitego cyo kagera finale ariko abareba barishimye neza abareba barishimye kandi hawuze uko Rayon Sport iteruka gutsinda imikino mpuzamahanga numvise uwa kane itsinzara yikurikiranye mwita de la Fuente hari ingingo wera kuri Rayon Day imikino ibaye 5 bamwenyura baseka ibyo muvuga byose mwe mubizi ko tukisoza ikiganiro saa 4 nizuzuye nubwo saka umuntu mwese ko muri batatu ndabasaka udusaka icyaho menye murere imeze neza menye ikintu muri kuvugiraho ibyo bintu ari iki ngo bicare bige ngo bagire batere ndabasaka ndebe sha abatujya munsi namwe nabonye batumye Jamusi uradutengushye turirirwa Jamusi abatumye Jamusi rwose nta kintu mwatumye pe umunsi w'ejo turirirwa Jamusi harya umwanya wa gatatu urahari Jamusi kizabigira pereza ukina pereza zabigira gako nabarashinye basketball cyangwa Jamusi uradutengushye umwanya wa gatatu hari ibihumbi 10 by'idolari nyaboneka 10 by'idolari kandi nabyo itazawukina no kubaha yabirabira prime yahirira ari kuri match amagara ese ntabwo uzawukina byararangiye harya akufuwa yakina gute akibeshya ntabwo bibaho gahinda ko nubundi banyira ko ndabasaka